سرگرا سیاسی و جغاکا سیویل قوتابیین ما دامەزراندنە دەهەمی یا یەکێتیا خۆندەغان و جوانێکی دیموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا دۆ پیرۆز بکەن و خۆ پیرۆز بکەن و تەبدا سەرسەرا و سەر چاوا هاتن. ڕاستی ئەم 10 ساڵ دەرباز دەبن سەر دامەزراندنە یەکێتیا مەرە. ڕۆژێکی ئەم یەکێتی مەیل نەبوو. تەم سەر ڕێبازا خوا ڕێبازا بەرزانیە لەبەر مایە. ویە بنێ پشتگیر ji Encumena Niştimani Kurdiye و ji Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û milletê Kurd heta em bigihîne mafê xwe. Taban îro rojek giring e me dixwest em qutabiyê xwe em xwe bikermînin û tevde sersera û sercava hatin. Wek berzaniyê lebir dirêjê û tim serê remînin şoreş hate. Taban gotina wî em karin bihelîlênin gelek giring e. Şoreş ne ew çekdarî tenê ye. Wexta tu rewşenbîr bê tu şoreşxanî. Wexta tu civakê de jêhatî bê şoreşxanî. Wexta tu bibê doktor û tu xizmeta milletê xwe bikê tu şoreşxanî. Tu bibê mühendis û tu welatê xwe ava bikê tu şoreşxanî. Cisrek ji vî welatî re ji avakirina vî welatî re û sersera û serçava hatin mamsozekê bênin xizmetkar ji wan re. Piştî 10 sala yekîtiya me Wîlevê Qamişlo Taybet em karin bêjin gelek mecala de xizmetkiriya. Mesailê perwerdê de, mesailê dewletê berdevana, مجال رياضة، مجال ثقافية، أم هيبينا تقصير الجماعة، أم هيبينا روج ولدا، أم سر شباب. زيني عفها. برزان هيثم محمد. إبراهيم عبد الله محمد. حسن عبد الحميد حسن. بلقاش سامي أحمد. پیروز خواندکار ما سکوتن آمانه